Učimo se portugalščina. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. O recipiente para alimentos. Posoda za hrano. A lancheira. Škatla za malico. O saco de conservação. Vrečka za hrano. O saco de congelação. Vrečka za zamrzovanje. A película aderente. Živilska folija. A folha de alumínio. Aluminijasta folija. A despensa. Shramba. O armário de cozinha. Kuhinjska omarica. A gaveta de cozinha. Kuhinjski predal. A prateleira de cozinha. Kuhinjska polica. O suporte de especiarias. Stojalo za začimbe. A mola para sacos. Sponka za vrečko. O detergente da loiça. Detergent za posodo. O detergente para máquina de lavar louça. Detergent za pomivalni stroj. A máquina de lavar louça. Pomivalni stroj. A esponja da louça. Gobica za posodo. A escova da louça. Krtača za posodo. A escova de esfregar. Krtača za ribanje. O esfregão abrasivo. Čistilna gobica. O escorredor de louça. Ocejalnik za posodo. O lava-louça. Kuhinjsko korito. O coador do lava-louça. Cedilo za korito. O rolo de cozinha. Papirnata brisača. O pano de limpeza. Čistilna krpa. As toalhitas de limpeza. Čistilni robčki. O spray de limpeza. Čistilni sprej. O frasco pulverizador. Pršilka. As luvas de borracha. Gumijaste rokavice. O caixote do lixo. Koš za smeti. O saco do lixo. Vreča za smeti. O ecoponto.
Koš za recikliranje. O balde de compostagem. Kompostnik. A vassoura. Metla. A pá do lixo. Smetišnica. O pano do chão. Talna krpa. O pano do chão. O spray de limpeza. O rolo de cozinha. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.